Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. U prethodnom smo videu kreirali jednu top listu najboljih 10 casino slot igara provajdera Pragmatic Play. S obzirom na to da postoji još jedan solidan broj poznatih i popularnih provajdera tog tipa igara, odlučili smo se nastaviti u tom stilu te smo se osvrnuli na također poznatog provajdera za kojeg ste sigurno čuli, a to je Play & Go. Čak i u slučaju da niste čuli za Play & Go, neke od igara koje možete vidjeti na popisu definitivno ćete prepoznati. Krenimo stoga s popisom. Bilo je ovo 10 najboljih igara provajdera Play & Go po našem osobnom mišljenju. Ako volite ovakve i slične sadržaje, pozivam vas da se besplatno pretplatite na naš kanal jer ih donosimo redovno. Za sad bi to bilo to, a vama želim puno sreće u vašim najdražim igrama i podsjećam vas da igrate odgovorno.